Mesti ramai yang tahu Badara Wuhi ni daripada KK Andes Sepenari kan? Tapi Max ini I bagi tahu sejarah dia yang betul. Sebenarnya, Badara Wuhi ni merupakan seorang perempuan yang bernama Ratna Nare berumur 17 tahun berasal daripada Jawa Tengah. Dia merupakan seorang pelajar daripada penuntut ilmu yang bernama Nyi Dayu Datu Rangdaring Dirah, di mana dia merupakan salah satu penuntut ilmu yang tersohor pada zaman Prabu Airangga. Masa guru dia kena tangkap dengan Empu Barada, Ratna Nare berlari ke arah Pulau Jawa Timur, di mana kawan-kawan dia lain pula lari ke arah Bali. Walaupun usia Ratna Nare dah 300 tahun duduk dekat dalam hutan tu, tapi dia tetap awet muda. Kenapa? Sebab dia merupakan seorang penuntut ilmu kekebalan, iaitu nama ilmu yang dia ada ialah ilmu kanuragan dan ilmu kanujiwan. Ilmu-ilmu yang dia ada ni mampu untuk menaklukkan makhluk-makhluk halus. Setelah lama Ratna Nare ni duduk seseorang kat dalam hutan, Macan Sikap, seorang ketua kampung, mengajak dia untuk duduk dekat sebuah desa yang dia ketuai bernama Desa Wonokromo. Tetapi apa yang jadi ialah sebenarnya Macan Sikap ni bila dah bawa Ratna Nare kat rumah dia ada niat tak elok. Tapi si Ratna Nare ni kan dia ada ilmu kekebalan. Jadi habislah nyawa si Macan Sikap sekali dengan konco-konco dia. Lepas kejadian tu, Ratna Nare ni jadi ketua kampung, taking over tugas Macan Sikap tu. Tapi I rasa macam dah panjang sangat, kita move ke part 2 pula, okay?